Kei te whakahe te minita I ngā take tiriti a Chris Finlayson, I ngā whakapai e mea ana ko tahirau miliona tāra kei te tukuna atu e te kāwanatanga ki ngā uri o tūhoi, hei paremata whakatau I ngā kokoraho a te iwi. Kei te whakahe hoki ia I te kōrero kei te tukuna e te kāwanatanga, te mana motuhake o te urewera kia tūhoi. I can absolutely guarantee that those tūhoi who are seeking sovereignty and those other iwi who will be lining up behind them will use the principles of the declaration to support their claims. And why not? I mean, federated farmers seek justification for their issues. Employers, federations seek justifications for their issues. Unions do, teachers do, everybody does. Why not Māori? Heoi, pūrangi aho ana te whakamahuki mai a te kāwanatanga me pūmau tonu mai ngā tika o ngā tāngata katoa o Aotearoa ki ngā wāhi tū matawhānui pērā I te ngahere o te urewera, I roto I ngā whakataunga kia tūhoi.